Lakhipur online putoksaba September gi tang taret sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Hanbada Maroi Pao. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma Barak Tampak ki khongchep tangasi kasara made hela candidate thonglaragani. Kumbir gram da plane tharam daida cabin crew gi miyoi singa ningai sangdan roba miyoi ama flight gi kumthahan kre. Lining hal nauria flow amasung lamyan ba hizam irapot ki mapok kumon thorom lup ahum na senduna korirol sanglena pangthokre. Bindu Madhav Sharma na laikidabada apunba maira pai bilup hozaina awapa phongdorakle amasung Pragyan Robber na tharakpani haiba thagi laimaida alien laire haibagi video ama viral oikre. Hojik mapung oiba pau tabirase. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma ngasi Barak Tampak ki khongchet lakadori. Maruaina Barak Tampak ki kasar amade hela kandi jila da laingak ki amadi dol gi oiba thabak thorom kya da mahak saruk yaragani. Haila kandi sahar gi lambi changpham da khilliba Lakhidraba Pradhan Mantri Atal Bihari Vajpayee gi mapung phaba mitam ama ngasi CM na maikhum hangdok pigani. Matungda haila kandi DSC gi lampak da miyam gi oiba mifam ama pangthokani. Masiga loinana mahak Annapurna Ghat Dungri Par amadi Patri Par da Barak Turel gi mathakta nauna saba thong ahum sangaragani. Barak উপত্যকাৰ উন্নয়ন যাত্ৰাই লাভ কৰিব এক নতুন গতি। অসমৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য সংযোজন কৰিছে অসম চৰকাৰে। Barak উপত্যকাৰ উন্নয়নক সমগুৰুত্ব প্ৰদান কৰি মুকলি কৰা হ'ব প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ কেইবাটাও নতুন প্ৰকল্প। এই আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পসমূহক Barak উপত্যকাৰ জনগণৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত কৰা হ'ব। যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাক পূৰ্বতকৈ উন্নত কৰাৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিকাশ ক্ষিপ্ৰ কৰি তুলিবলৈ 3খন নতুন দলং উদ্বোধন কৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইটখোলা ঘাটৰ সমীপত 87.10 কোটি টকা ব্যয়েৰে বৰাক নদীৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা পকী দলংখনে দুধপাতিলক শিলচৰ চহৰৰ সৈতে সংযোজিত কৰিব। শিলচৰ ফুলেৰতল ৰোডৰ বদ্ৰীঘাটত বৰাক নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আন এখন পকী দলং যাৰ বাবে 57.99 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে। ডুংৰিপাৰ ৰোডৰ সোনাই নদীৰ ওপৰতো প্ৰায় 13.95 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে পকী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। সুচল আৰু ক্ষিপ্ৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে 21 কিলোমিটাৰ দীঘল বৰখোলা কালাইন পথটোৰ উন্নতিকৰণৰ কাৰ্য হাতত লোৱা হৈছে। সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকালৈ আহিব সমৃদ্ধিৰ নতুন বাৰ্তা। Plane tharam daida cabin crew gi miyoi singa ningai sangdanaruba miyoi ama flight tagi kumthan kre. Thodok asi laibak pokpa numit ki ayukta Silchar gi Kumbirgram airport ta thokibani. Sujit Das Chaudhary koba miyoi amana Silchar dagi Kolkata paigadaba Alliance Airlines da plane manungda pairamdai gi tanja adu da mahakna phone da wari sanaba du toknanaba phone adu flight mutta thamnaba hairubada nakalani gi marakta awaya kum tawnarakpani hairi. Hiramasigi matangda Chaudhary ga flight ki miyoi sing aduga henna awaya kum tawba henjilakpadagi captain na Chaudhary amadi mahakaloinarakpa miyoi tara flight tagi kumthahan ki paumi singa passenger aduga wari sanabadadi plane adugi phibam yamna phatte AC yaude phibam asi yenglaga mahak masana masabu kanjanana ba flight tagi kumthajarakpani haina Silchar dagi Ajit Das na paudam lagli আমি আমার স্বইচ্ছা বিমান থেকে নেমে এসেছি। আমি উল্টা বিমান কর্মীরা কইছি যে আমি এই বিমানে সফর করব না, আমাকে নামিয়ে দিন। তারা বাধ্য হয়েছে আমার নামাইতে। আমি নামিয়ে তো সোজা করে আইলাম, এখানে তো কোনো খবরই নেই। আজকে আমি সকালে দেখলাম পত্রপত্রিকা এরকম নিউজ হয়েছে। এটা তো বুঝেন তো রাজনীতির চক্রান্ত। কিছু পাতি নেতারা আছে, এরার কোনো খাস নাই, খাইয়া আমার পিছনে লাগাই তারার খাস। আমার পিছনে না লাগলে তারা রাইতের ঘুম হয় না, এরা কই আমার পিছনে লাগে। আমিও এরা পিছনে লাগলে আমি একটু আরামে ঘুমাই, আমিও শান্তি পাই। এরা যে পিছনে লাগে আমার ঘুমটা ভালো হয়। লাগোক, আমিও কইছি লাগো, পেপারও নিউজ আইলে আমারও শান্তিতে ঘুম হয়। এর লাগে আমি এটা নিয়ে কোনো করি না, মন্তব্য দিতে চাই না। আর বিমানবন্দরে আপনারা জানুন, বিমানবন্দর সিসিটিভি ঘেরাও থাকে বা এই ফ্লাইটের মধ্যে এয়ারপোর্টে বা ফ্লাইটে সিসিটিভি থাকে। আমি যদি কোনো বাজে ব্যবহার করতাম তো সিসিটিভি ফুটে যেত। Ngarang September gi tang taruk Thawan gi kunithoi ni panba Laininghal Nauria Fulogi chamaga kuntra manga suba amasung Lamyan ba Hizam Irabot ki chamaga kunteret suba mapok kumon thorom ama Jananeta Irabot ningsinglup
Lainingan Fulo Ningsinglup Amasung Naharol Korirol Silupna Punna Sinduna Korirol Sanglen Lakhipur da Pangthokre Thauram Hawgolakpada Laikidraba Luchingba Anigi Saktamda Laisu Amadi Maira Katuna Ikai Kumna Jabotki Matungda Ingudam Binotna Mifama Poiduna Chathakiba Naina Mifamda Lainingan Fulo Amasung Janeneta Hizam Irabotki Maramda Naharol Korirol Silupki ex-president Ingudam Satish Chandra Janeneta Irabot Ningsinglup ki Thauburen Sagapam Biren Kangabam Biren Prabhavati Devi Thokchom Biramon Amasung Dr. M. Sobita Devi na chingba miyoi singna wangangki Matungda Korirol Sangleni Mamangda Leiriba Hizam Irabot ki nungi saktamda Lai Pareng Huktuna Miyamna Ikai Kumna Jabotki Manipuri Sahitya Parishad Assam Hojai District Committee ki Hana Vice President ki Thaupu Biramba Lenana Ining Thau Chinglen Nongdren Khomba Gambir Singh Awardee Sri B. Bindubahatop Sharma Balundor Lanka Samna Masagi Anaba Mana Manung Matam Chadana Hauki Beirai Numit September ki Chaichat Amada Leiki Dabada Apunba Mairapa Bilup Hojai District na Thamoisong na Awaba Phongdoragli Aiga Bindubahatop Sharma na Hinglingai Matamda Manipur gi mapanda kundariba Meitei Singbo awang bathak ta pukhanana bagi damak nongju nungsa ningtham kalen khaidana honna birami amadi haurakliba Meitei naha kayabo achumba afaba thabak torong kayada lamjing birami mahangna laikidaba asi Meitei khunai gi di achouba mangjaba amani loinana aigana hingligai matamda maira paibi singbo achumba maige ta chanana bagi damak pauta kaya pibirami amadi Maira gi thabakta mangjil thana yaubirami mahangna laikidabada aiga gi imung manungna phawriba awabada Hojai district ki Maira paibi singna saruk yazari haina phongdokladuna mahaki thawai mirelna laireipakta ingna chikna leibo oirasanu haina B Patmavati Sharma president apunba Maira paibi lup Hojai district ki cherol amada phongdoragli Bharat na Chandrayaan 3 gi mission maipakna pangthokpaga loinana Thada alien laire habigi photo video ama Pragyan rover na thagi leimaida alien chathok chasin tawbagi video ama ISRO da pirakre haiba wapam ama ngarang social media da viral oikre next news koba YouTube channel amada puthorokhiba video adu miyoi lak amagi mathakta miyamna yengna khibagi pawdam laikre adu moinamak thada alien laire habigi paw ISRO da pirakhiba leite thada alien chatret muk laire haiba wapam adu yumpham yaudaba aranba pawni haina thaudok amabu achum chumda puthokliba Factly website da masigi matang da phongdokre panbayai Pragyan rover amasung Bikram lander di makhatana mathau pangthokna bagi damak haujik numit 15 gi oina sleep mode da laikre Kangan Jabama Health Care Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakanglaba Chahi Amagi Diploma Chahi Anigi Advanced Diploma Aduga Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tambayaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar Amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar Anina Kusam Naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki Makhada Course asi Tambiba Haure Health Care ki field da Skill Development Oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi khudong chaba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training Emergency Medical Staff amadi RMP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SMDEP Civil Hospital Silcharda practical tobagi khudong chaba su thamjari akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lengsimbirabu natraga mobile number 9395732456 da paw phaunabiyo Potchambam Chanu Albinagawi, Institute of Medical and Paramedical Science, Bachelors of Vocational and Operational Theatre Technology Tambi. Gracewell Hospital practical class Taujabani. I have Hum Madi Matung the operation of my Pangasi Sabangan. High river courses Hojiki Matamda Yanga Kudong Chaba, Amos and Barriers and Madina course and hygiene. Mayamsu High River Kudong Chaba, Silovina, Performance Hygiene. I give me Manasai to the Damna Pulegini. I Silchar Institute of Medical and Paramedical Science. We passed the Japan and the SMDEP Civil Hospital, ICU Technician and Aroibada Maruiba Pao Omukhanna Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sharma Barak Tampak ki Khongchatangasi Kasara Madhela candidate thunglaragani
कुंभीरग्राम दा प्लेन थारम दाइदा केबिन क्रू की मियोई सिंगा निंगाई संगदानरुबा मियोई अमा फ्लाइट तगी कुमथाहनख्रे लाइनिंगहल नाउरिया फ्लो अमसुंग लमियानबा हिजम इराबोट की मपोक कुमोन थोरम लुप अहुमना सेंदुना खोरिरोल संगलेना पांगथोखरे बिंदु माधव शर्मा लेखिदबदा अपुनबा मैरा पाइबी लुप होजाइना अवाप फोंदोरकले अमसुंग प्रज्ञान रोबरना थारकपनी हाइबा थागी लैमाइदा एलियन लैरे हाइबगी वीडियो अमा भाइरल ओइख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।